Omwijurano gw'amizogo gatandika izoba ry'urwa mukaga nyeshero na nenjure yagwire ekasiga ishomero riri hace kutabama nangwa n'ebyaro ebyabire biri hihaho byona bikijurana. Eki nico cihiremwe abeji b'ekibina ca Mushanju okorera ebigezo byabo hansi y'emiti y'ekanisa ya Kibumba Church of Uganda hanyuma yo kugira ngo ebirasi byona bikaba byijuririye inamizi. Kande shonganiye mwe eretire n'abana baburaho kushutama birasi byabo byona ebitaba mizi batine nangwa naho koraba. Kurugera hari mfite umukiza Steve Nogun head teacher wa Kibumba Primary School ashoborwire ko baziriho uruciko rw'ishomero nangwa n'abari kuryebembera kandi bagira ngo kwegesa babe bakwihireho mpaka okwisahembera iragarukire ombuteka ari kugira ngo nangwa na za kabuyonje zibabire bari koresa ze kanisa nazo bwa hatitizi cine bwekoro. Turicara tureba ibyo abana ntabo baje kubera nubwo twashira mu kanisa ibyo nibiruzuye birasi byose biruzuye abana ntaho baje, so byatumye dusharamo ishuri tumenyeshe kawu tumenyeshe dio tumenyeshe town clerk hanyuma abana babe bari mu rugo temporarire kugeza nk'imisi 3 turege amazi nibagara bagakendeye. Ababyeyi gusanga abana bacu batari kwiga kandi natwe ababyeyi mu mago tutameze neza. Ubu ababyeyi benshi nta bakire mu mazu gabo barapfurutse abapfurukanya abana bagiye kubabikisha handi kubw'iki kibazo cy'amazi cyatuziye. Headmaster Steven nagira ngo bahereze kwandikira Ministry y'ibyo gwegese otiriho nabebembezi ba district ya Kisoro okugira ngo bakataho mu nshonga zabo batyo batunga obuwezi. Pangira commission agera hano education amaje kuza ngira ngo ubu ngubu bari gutegura kutwakira ibirasi 2 bari gukoresha stare bari abasirikare bene kuza bakani birasi 2 na dio yambye yuko next financial year bato bindi birasi 2 no bukirabe okwera rikirira kwa Headmaster Steven nagira ngo babire basigize sabiti birizonka kushitamere bigezo byo kwendera umwaka ari kushaba bitongore bitari bya government n'ebitongore ebinyasasi okugira ngo babirukangirire baba yiyize ayuba ko basa kushutama batyo abana bakakora ebigezo. Izuba riri kuva hari bishobora gutendera tukazakora ibizamu nanga se tukareba ishuri rye twajamo nanga bari dikora sekundu batuyambaga bazanye zindi za tensi twazishaka kugomborora mu tone kanse tukora ibizamu. Steven yayongera kushoborora ngo uhine nebinte bimwe bebaferirwe ebimuke bizimbe ebyombe ko ebyabire birimwe bitabo byabeji otiriho na no musiri gwishomero byona bikatabama. Agamazi gaje ninjoro hari ibitabo by'ishuri baraduhaye byaruzuriwe hari imyaka yegereye yabigisha imyaka yari mu gardens z'ishuri by'abana bigiragaho byose byari yuzuye. Ariko turatekereza ko wenda bashobora kuzahindura imyubakire bakadushiraho nka karinabiri kugira ngo abana mu gihe cy'amazi gakubisibirasi byo hasi abo hejuru bafite uko bakwiga. Ariko ubu ngubu igitekerezo cy'abaturage bafashe n'ababyeyi turi kugishima kugira ngo abana bagiye mu rugo. We Hadadi Nkuzimana gunyumeya waca hafi town council ahamiza makuru agari kugira ngo mweje muri hamwe no mwijurano gubikija byacekereza ebyaro bishatu ebiri mu Buyora Mpundu hamwe na Kibumba kandi nibyo bitiyire biri kuteganisibwa no bwahati na village ya Mpundu Kibumba na Buyora bamaze igihe kirekire utangira nko mwaka wa 2000 iyi myuzure iri kuza buri mwaka igahitana ibintu byinshi bifashemo imyaka. Mwijuranogu ni gutekatekwa kubaguresirwe emihingire mibi y'abantu otireho n'emihanda mibi y'amezi go kurabamu kandi amakagari kwingura 50 nigo garugambwa kubaga kwasirweho kandi gateganisiwe umwijurano nigwe gumwe bagakoze cyane bakura umufureje gurukumanuka bagomba abantu bijabura umushenyi bari bagugusa baguje bari umusenyi baragurisha amazi bagetse umwana gumagarazi no nk'ubyo ngo gamando mu rufunzo rwa ruriho numwe amazi gagasohoreraga ariko baruhinga go butunguru bagushaga ibisinde. Aya mazi yamaraga nk'imyaka 10 akabona ubuza actually mvuze 2022 no ni 2023 yahaye amazi yaje ndetse yuzura aha hose
iyo mu baturage aruzura. Gasha kwa Adonia Twaire abata yari West omuri Kisoro.